Lijek za bolesno srce je da upravo se suprotstavi onome što je neispravno i da ustraje na tome. وَذَلِكَ أَصْعَبُ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ. A to nekad teško pada. Da čovjek ustraje u ibadetu, u redovnom odlasku u mesdžid, klanja u džematu, da svakim danom uči Kur'an, da ojača sebe, da savlada san, ustane i od Allahu stvoritelju pada na seždu, da teško pada nefs. U početku, da čovjek nosi se snagom, bori se sa sobom, dok nadvlada, za razliku od onog koji ustraje u lijeku i u borbi, onda mu postaju najprijatniji trenuci u ustajanju noću i padanju Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Što znači, on je ustrajao u liječenju svoga srca od bolesti. Zato ima oni čija srca bolesna, i od najbolesnijih srca ima srce koje nije u stanju da ustaje na saba, znak bolesti nifaha. Znači da mu saba postaje težak, za razliku od srca koje je zdravo, da mu to namaz bude najprijatniji namaz. Znači čovjek mora da ustraje u borbi protiv nefsa, protiv onoga što u čovjeku je od ružnoga kako bi svoje srce izliječio, pa da mu postane ono što je Đelle Še'nuhu propisao lagano i prijatno, jer je upravo stvar bolesti, jer onome što Đelle Še'nuhu određuje i naređuje je hajr i dobrota, ali su neke prepreke na tom putu dok se čovjek svoje srce uzigne da dokući ljepote svega toga. Nekada čovjek krene da liječi svoje srce, ali ne ustraje na tome, prekine, kao onaj koji krene da dođe do slobodne teritorije, ali na tom putu do toga mora ima određene prepreke i neprijatelja koji mora imati čvrst oslonac i sabor ako želi da ustraje na tom putu i dođe do cilja. Za razliku onoga ko nema čvrst azm, čvrst nijet i ustrajnost i sabor, sa pola puta zna da se povrati nazad i ostane ponovo ugrožen. Tako i srce koje želimo očistiti, znači moramo biti uporni u tome da ustrajemo do kraja. Nekada se događa kad čovjek želi svoje srce da očisti, da bude uzrokom da mu se nametne to kako je on jedinka na tom putu. Ako želi da ustraje, redovno bude na hajru, u dobru, sav svijet ide drugačije, najčešće. I onda mu šeitan nekad dolazi kaže kako ćeš sam ti tako, vidi da sav svijet drugačije. Ne možeš ti to izdržati, kako ćeš ti reći uklanjati, kako ćeš ti učiti Koran, kako ćeš ti... Većina ljudi to ne čini, velijadu billah. A da zna koji je gajet i koji je cilj kad ustraje u tim uzrocima koji vode ka ozdravljenju, onda bi sve žrtvovao da dođe do ljepota koje su, zato kažu učeni i odabrani robovi, kad bi znali vladari što je u našim srcima od ljepote koje nam Đelle Še'nuhu dao u ibadetu i pokornosti, oni bi vojsku slali na nas da nam to otmu. Ali oni nemaju taj osjećaj koju ljepotu vjernici iskreni osjećaju u svojim srcima, u predanosti i pokornosti i slijedjenju pravoga puta i ustrajavanju u dobru. Zato kaže, ne smije se dogoditi da te to što si sam na toj stezi pokoleba. Budi od onih koji će ustrajati na toj stezi i da bude od onih koji će se pridružiti najodabranijoj skupini, a to su alladina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ako si sam tu na toj stezi upute i pravoga puta, ne budi garib, znaj da si sa onima koji su najbolje počašćeni, koje je Đelle Še'nuhu blagodatima obdario od poslanika, iskreni, šehida i odabrani, a to su najbolje skupine. Hasuna ulaika rafiqa. Znači ako su ibadetu noću, ako postiš četvrtak u sedmici, ako ideš redovno u džemat i budeš uporan u borbi protiv šejtana i nefsa, znaj da ideš stazom kom su išli poslanici alejhim salatu vesselam. Šehidi, odabrani i na toj stazi, znači ako si sam na jutru na sabah, nisi sam, pridružio se poslanicima alejhim salatu vesselam, koji su prije tebe tom stazom hodili i nisu obraćali pažnju što mnogi tom stazom ne idu. Učio si Kur'an, znači oživio si ono što Allah voli i svoje srce učinio živi. Zato ko pronikne u takve ljepote istinski, da on ustrajave u tom hajru i Allah mu olakša. Ali znači da bi čovjek svoje srce uzdigao do tog nivoa, mora to muđahedati nefs. Proći jedan period da čovjek se bori sa sobom. Zato prvi Arabljani, kad su prihvatili Islam i došli poslaniku alejhi salatu vesselam i rekli
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Rekli su Arabljani, mi vjerujemo. Reci, kaže Đelešanu u objavi, reći je poslanik selam da kaže, reci vi ne vjerujete, nego recite vi ste islam prihvatili, ali još iman u vaša srca nije pronikao. Znači na početku staze čovjek ne vidi cilj. Kako ide više ka hajru, ka dobroti, islam primjenjuje i propise islama, onda se pred njim ukazuje cilj i iman polako ulazi u njegovo srce. Zato na toj stazi čovjek koji krene pravim putem mora ustrajati, čvrst biti, nikako se pokolebati dok mu Allah subhanahu wa ta'ala zbog te ustrajnosti ne podari znakove imana u njegovom srcu pa da osjeti ljepotu toga i na tom putu inša Allah ta'ala dočeka stvoritelja subhane, napusti ovaj svijet koji nije ništa drugo dok ušne da se dokaže ko je borac, da bude čista srce i predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala od onoga koji se okrenuti, koga će njegove strasti i šubhe odvesti velijadu billah pa da bude od gubitnika oba svijeta.